Twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje kudukurikirana ku Yaba Official. Jewe ndi Iradukunda Anita. Tugiye kurebera hamwe amateka y'umunyabigwi Ezra Mpyisi. Uyu arazwi cyane mu Rwanda. Pastor Ezra Mpyisi ni umunyabigwi wamenyekanye cyane mu Rwanda mu buryo budasanzwe kubera inyigisho ze zubaka abanyarwanda. Ikindi byatumye amenyekana cyane mu by'umwihariko mu by'urubyiruko ni ukubera ibyo avuga cyane cyane muri video cyangwa interview agirana n'abanyamakuru. Bigashimisha abantu benshi kuko bigorana guhisha imbavu. Amagambo Pastor Mpyisi yavuze akunze guherekanwa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Facebook, Twitter ndetse na Instagram. Ezra Mpyisi mwene Rutarira rwa Nyagashi, Kaburengero, bwa Munyazi ni umunyiginya cyane ukomoka ku mwami w'u Rwanda Ndoba mu nzu y'abanyiginya b'abakobwa. Ezra Mpyisi yavukiye i Nyanza mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'1922. Yize amashuri abanza muri Rwamata Adventist School, ayisumbuye ayigira mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe. Mpyisi yasoje amasomo ku myaka 18, ayitabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Mpyisi kandi yize muri kaminuza y'Abadventiste mu gihugu cya Zimbabwe izwi ku izina rya Solus Adventist University, aho yakuye impamyabushobozi muri teolojiya. Ezra Mpyisi wubatse urugo mu mwaka w'1944, yabaye pasiteri mu mwaka w'1951. Mu mwaka w'1953 aba umumisiyoneri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo, ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro yamamaza ubutumwa bwiza. Nyuma yo gusoza amasomo yakoze mu biro by'abazungu byari i Nyanza. Mpyisi yagiye ibwami i Nyanza ahagarariye itorero ry'Abadventiste mu nama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda. Ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami yahinduye uburyo bw'imitegekere, ashyiraho abantu bahagarariye amadini ibukuru. Pastor Mpyisi yahise atoranwa n'umwami Rudahigwa guhagararira Abadventiste, maze nyuma y'imirimo y'ubujyanama agasubira mu kazi ke gasanzwe ko kubwiriza. Nyuma yo gutanga k'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka w'1959, Pastor Mpyisi yabaye umujyanama w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kubera umutekano muke wari uri mu Rwanda icyo gihe, Pastor Mpyisi yahisemo guhunga igihugu ari kumwe n'umuryango we. Kujya hanze y'igihugu byafunguriye Pastor Mpyisi amarembo kuko abamisiyoneri bamufashije mu gukomeza amashuri ye mu gihugu cya Zimbabwe, aho yakurikiranye icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya muri Solus Adventist University. Nyuma yo gusoza amasomo, Pastor Mpyisi yatangiye gufungura amashuri y'Abadventiste mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaje no gufungura ishuri ryigisha abapasiteri muri Tanzania. Kuva mu mwaka w'1990, ubwo ingabo z'inkotanyi zatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa afatanyije n'umujyanama we Pastor Ezra Mpyisi barwanye urugamba rukomeye bavuganira abanyarwanda mu miryango mpuzamahanga irimo na ONU kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zari zarahejejwe ishyanga zitaye mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Pastor Ezra Mpyisi tuzahora iteka tukwibuka. Yitabye Imana uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2024, afite imyaka 101. Yaburaga amezi 6 ngo yuzuze imyaka 102 kuko yavutse mu kwezi kwa Nyakanga. Hari benshi bakomoka kuri Pastor Ezra Mpyisi bariho kandi nabo bashibutse. Imana y'u Rwanda ikomeze ituza heza Pastor Ezra Mpyisi, inabe hafi abasigaye mu muryango we. Imfura yiruka, imfura yiruhukiye. Imana y'u Rwanda ikwakira heza mu ijuru ribera imfura kandi ikomeze umuryango wawe mugari usigaye. Iteka ryose tuzagorana ku mitima yacu. Pastor Ezra Mpyisi ntakibagirane bibaho. Imfura ntipfa iraruhuka. Tubashimiye cyane ko mwakomeje kubana natwe. Twari turi ku mateka yaranze umunyabigwi wacu Ezra Mpyisi witabye Imana. Tubashimiye cyane ko mukomeza kudushyigikira. Ufite ikibazo, icyifuzo, wagisiga muri comment,
hanyuma ukomeze udukurikirane. Niba utarakora subscribe uyikore, ni ku Ibaba official. Njye twari turi kubana ni Iradukunda Anita, turabakunda.